Okay, nongeye kubifuriza ibihe byiza nanabifuriza umunsi mwiza muri rusange. Nizere ko mumeze bon sana. Nongeye kuba ikaze neza kuri uno mugoroba. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Murabyumva neza ko tugarutse mu bintu byacu, tugarukana na sport update. Uyu munsi ndagarutse ni special kuri equipe ya APR Football Club. Uyu munsi ni special kuri equipe ya APR Football Club. Muri no minsi ni equipe yuzuyemo amakuru menshi agiye atandukanye. Ni equipe irimo kuvugwamo umudefanseri ugomba gusimbura Ariuswani. Uwo mudefanseri ninde? Icyo wamenya nuko umudefanseri ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Uwo nguwo ndaje ngende nguhe details uko bigiye bimeze. Ni umudefanseri wakiniye ikipe y'igihugu ya Burkina Faso mu mikino y'igikombe cya Afrika ndetse no mu yindi mikino. Ikipe y'igihugu ya Burkina Faso yagiye igenda ikina mu buryo bugiye butandukanye. Nibyo nza kugira ngo tugende turebera hamwe muri rusange. Ikindi kintu wamenya muri equipe ya APR Football Club mbabwiye ko ari special, ni ikipe yatangiye kureba ukuntu yakongerera bamwe mu bakinyi basoje amasezerano kugira ngo bazayifashe mu mikino y'igikombe cyangwa se ya CAF Champions League bitegura gukina. Namwe mu bakinyi batangiye kuvuga ko bagomba kongerwa amasezerano mu buryo bwo kugumana squad nziza bari bafite kugira ngo bagende bongeramo abandi bake, bagende bongeramo imbaraga kugira ngo ikipe irusheho kugenda ikomeza mu buryo mpuzamahanga. Abo ni bande? Nabo nibo nza kugira ngo ngende nkubwira gato. Uwo nakubwira uvuga ko ugomba kongera amasezerano noneho kera kabaye witwa Nigena Clement. Uyu nguyu ashobora kongera amasezerano. Ibi byo bihagaze gute? Ibi nabyo n'ibindi kugira ngo nze ngende nkubwira. Natinze cyane, reka nkubwire ko no muri Rayon Sport nayo ifite urugamba rutoroshye mu kanya gato. Igiye gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport bashaka ukuntu haboneka ikipe izakina imikino ya CAF Confederation Cup. Ibi bihagaze gute? Ni Rayon Sport yakaniye, ndaje ngende mbereka amwe mu magrafika amakipe yombi yagiye akora. Ni ikipe zakaniye zombi zishaka kujya mu matsinda. Ibi bihagaze zishaka kujya mu mikino ya CAF Confederation Cup. Ibi bihagaze gute? Nabyo nibyo nje kugira ngo ngende nkubwira. Ni Rayon Sport kandi ivugwamo nayo ko igomba kugenda yongerera bamwe mu bakinyi bayo amasezerano. Abo ni bande? Uvugwa cyane n'uwitwa Richard Ndayishimiye n'abandi ndibuze kubwira muri iki kiganiro cyo gusaba ntujye kure kugira ngo uze kugenda usobanukirwa. Ikindi kintu natinza cyane ubwo gato ndakunyurira Amavubi naho haravugwamo inkuru. Iyo nkuru iteye gute? Nabyo ndaje ngende mbikubwira 5 kuri 5. Hanyuma nihuta cyane ndatanga update hariya ku mugabane w'Uburayi. Ni umukino wa UEFA Champions League uzabera Budapest muri Hongria. Ni umukino uzaba uba uzi ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ibyo uyu mukino nabyo bihagaze gute? Nabyo ni umukino nza kuvuga gatoya. Ndumva rero natinza cyane nabaye ikaze, ndumva ikaze. Hanyuma ngahita nza tukanzika. Icyo nakwisabira ibuka kura ko kanze subscribe. Nusanga utarakanze subscribe nyamuneka kanda subscribe. Ukande kuri ako kazogera, hanyuma igihe ubonye iki kiganiro kilikinge ndetse niba ngombwa wandika comment zanyu ni ingenzi. Comment zanyu nzangenda nzisoma, nzandeba ibitekerezo byanyu. Ikindi kandi ufite inyunganizi uratwandikira ukatubwira ati ndumva mwahindura iki. Nkomeje no gushimira abantu mukomeje kunyereka ko turi kumwe abarenga 2500 n'indi mibare irengaho gato. Mwese ndabashimiye muri rusange, ariko namwe ndababwira ni mukomereza aho ngaho. Comment zanyu ni ingenzi. Igihe ufite igitekerezo ku mupira w'amaguru watubwira tukajya tukunganda cyangwa se tukuzanira amakuru utasanga ahandi. Ndumva rero reka mbaye ikaze nze twinjire. Reka nzamuremo aka karirimbo duhere hariya ku mugabane w'Uburayi. Na update gatoya kanangizamo aka karirimbo ka Arsenal nze tugende tureba ibikomeje kuvugwa. Yes, waratinza cyane rero murabyumvise. Nangiranye n'indirimbo ya Arsenal. N'abantu mwe nta gutinda cyane, ndagira ngo twihute cyane. Icyo wamenya ni umukino uteganyijwe ku munsi w'ejo uzahuza ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Ubwo ni ikipe ya Arsenal ihabwa amahirwe yo kuba yaza kwegukana iyi UEFA Champions League. Nicyo cyitezwe cyangwa se ni ikipe izwiho kuba yadefanda. Muri statistique ni ikipe zombi buri kipe imwe yagitsinda imikino 2 banganya 2. Arsenal batsinze 2 banganya 2 ndetse na Paris Saint-Germain itsinda 2.
na mikino yagize uza muri izi ekipe zombi nuko bihagaze nukureba niba ikipe ya Arsenal yazatsinda. Ni Paris Saint-Germain ifite ubusatizi bwiza bugirimo ba Ousmane Dembele n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ariko nanone na Arsenal ifite aba defenseur beza, na Arsenal ifite axe central nziza ndetse n'ubugurizi bwo bwiza. Ni match twiteze ko izabamo itazabonekamo ibitego byinshi, ni match twiteze ko azabamo gufungana uzagira amahirwe n'uzatsinda, ariko by'umwihariko na Arsenal igira ubugarizi bwiza ariko ikaba yanagira rimwe na rimwe uko ikomoka ikaba yagenda ikarera uburyo bw'igitego cyane cyane binyuze mu basore babo bagiye batandukanye barimo ba Eberechi Eze, ba Trossard n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo tunarebye abakinnyi umutoza Mikel Arteta arimo gukoresha, bamwe mu bakinnyi bitezwe ko bashobora kuzakina match amarebere neza cyane, abashobora kuzakina ashobora kuzakoresha uwitwa David Raya mwizamu, agakoresha uwitwa Mosquera kuri kabiri kuko witwa Julian Timber naho hari, hanyuma Saliba na Gabriel Magalhaes bagakina muri axe central, uwitwa Ricardo Carafiori ku ruhande rw'ubumoso, hanyuma Declan Rice, Eberechi Eze n'uwitwa Odegaard bakaba bari hagati mu kibuga, hanyuma uruhande rumwe agakina uwitwa Bukayo Saka, ugakinishwa uwitwa Bukayo Saka, urundi rugakina uwitwa Leandro Trossard, hanyuma bakaba bagenda batakisha umwataka bita Victor Gyökeres. Hanyuma ubwo abitezwe uko bashobora kuzaza nk'impinduka n'abitwa ba Kai Havertz, n'abitwa ba Madueke, ba Jesus n'abatwa ba Paul Ngapi, abangabo rero bitezwe uko bashobora kuzakora impinduka. Ni ikipe Arsenal twakifuriza ko yatsinda match, ni byaba byiza ku ruhande rw'umutoza Mikel Arteta. Nicyo nawe mubwiye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza nako hariya Budapest muri Hongiriya, match itegereje ku munsi w'ejo ku saa 12 nijya kuzanga amaso tukagenda tureba uko bizagenda byitwara cyangwa se uko iyi match izagenda igenda. Nijya gutegeza tukareba ese ni Luis Enrique cyangwa ni Mikel Arteta, nicyo guhanga amaso tukareba iby'iyi match. Natinza cyane, reka mbazane hano mu Rwanda, nta gutinda, reka mbazane hano mu Rwanda. Ikiri kuvugwa mu Rwanda, igikomeje kuvugwa nicyo wamenye nuko ikipe ya Etoile de l'Est ishobora guherwa amahirwe yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere, nyuma y'aho ikipe bita Unity ivugiye ko itagifite ubushobozi bwo kuba yakina iki cyiciro cya mbere ko nta mikoro hari. Ndateganya ko ikipe ya Etoile de l'Est igomba gusimbura ikipe ya Unity, hakazamuka Etoile de l'Est n'ikipe ya Sunrise, nibyo ngibyo byitezwe. Ikindi kintu ntarava mu hano ngo nirekeye muri iyi match ya Rayon Sport na Kiyovu Sport, ikindi kintu wamenye nuko Amavubi yaje kugenda yongera kubona uwitwa umutoza witwa Rogelio Ramos. Uyu nguyu yasimbuye witwa Mugabo Alexis nk'umutoza w'abanyezamu. Namavubi w'umutoza w'abanyezamu, uyu ni umutoza wagiye mu makipe agiye atandukanye nk'iyitwa Vasco, ikipe bita Mahindra United, ndetse n'amakipe agiye atandukanye nk'iyitwa Santos hariya muri Brazil, n'ikipe bita Novo Hamburg. Ayo nguwo ni umutoza w'abanyezamu wabuje kuza nyine mu Mavubi witwa Rogelio Ramos. Uyu nguyu nibyo kutega tukazagenda tureba. Reka narekere ku mukino wa Kiyovu Sport na Rayon Sport nta gutinda. Ni Rayon Sport yiteguye umukino isaba kunganya kugira ngo ibe yakomeza mu mikino ya CAF Confederation Cup. Rayon Sport ivugwamo amakuru menshi atandukanye. Rayon Sport yakikane nyine gutsinda umukino. Rayon Sport idafite umwe mu bakinnyi babo b'ingenzi, umwe mu bakinnyi bashobora kudukwaho cyangwa se bishobora kudakina umukino n'uwitwa Chimanga. Uyu munsi giteze ko bashobora kuza gukoresha axe uwitwa Emery Bayisenge ndetse n'uwitwa Youssou Diagne. Uwakwizera Olivier akaza kuba ari mwizamu, kuri kabiri bakaza kuba bakoresha uwitwa Kabange nk'isanzwe, na nijoro akaza kuba ari ibumoso, hagati mu kibuga bakaza kuba bazana uwitwa Richard Ndayishimiye, bakaba bagenda bazana uwitwa Bedi, abakaza n'uwitwa Kitoko ubita Tony Kitoga, hanyuma bakaba bakoresha uruhande rumwe Aziz Bazane, ubundi bakaba bakoresha Tange Gloire Ngongo, Asumani Ndikumana akaza kujya ataka. Nibyo gutegereza tukagenda tureba. Ni Rayon Sport ivugwamo kugenda irekura cyangwa se yongerera amasezerano bamwe mu bakinnyi, ndetse bitewe n'uko abakinnyi bamwe nabo bari bitwaye nk'uwitwa Aziz Bazane beregeranye babongerera amasezerano. Bamwe mu bakinnyi bivugwa ko bashobora kuza kongera amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport n'uwitwa Ramadan Chimanga Chilembi. Uyu nguyu kabisa ngo abantu bamwifuza bakuraho kuko ekipe ya Rayon Sport iteguye kugenda imurekura. Undi mukinnyi uvuga ko atari gusohoka muri ekipe ugomba guhabwa amasezerano ni kapiteni Youssou Diagne. Uyu nguyu nawe biravuga ko ari buze kongerwa amasezerano. Hanyuma undi mukinnyi ugomba kongerwa amasezerano akaba yakwifashishwa igihe baramuka bageze mu mukino wa CAF Confederation Cup n'uwitwa Richard Ndayishimiye. Nibyo ngibyo nawe mubwiye birimo kuvugwa muri Rayon Sport. Ubwo nta gutinda cyane, nibyo biri kuvugwa muri Rayon Sport. Ubwo ngubwo binyerekeze ahubwo binyerekeze muri ekipe
ya APR Football Club. Muri ekipe ya APR Football Club icyo wamenya ni ikipe nababwiye yamaze kumvikana n'umuzamu w'umunyamozambique witwa Silwan, nawe babwiye uyu nguyu transfer ye nawe babwiye. Ni APR Football Club ikomeje kugenda iganiriza bamwe mu bakinyi bayo b'inkingi za mwamba ndetse bayifatiye runini kugira ngo babe bagenda bongera amasezerano. Abo ni bande? Ikipe ya PRFC nkuko natangiye kubwira mu ntangiro kera kabaye uwitwa Claude niyo mugabo, uyu nguyu hatagize igihinduka ngo baramwongera umushahara abe yagenda yongera amasezerano. Undi musore bivuga ko ashobora kongera amasezerano bitewe nuko yitwaye. Hari abamwe mu bayobozi b'ikipe ya APR Football Club kandi bakomeye bifuza ko yakongera amasezerano, ariko hari n'undi ruhande rwifuza ko yatandukana n'iyi ekipe. Ninde? Uwitwa Mugisha Gilbert Barafinda, uyu nguyu nawe ashobora gusohoka muri iyi ekipe hanyuma cyangwa se akaba nyine yagenda yongera amasezerano bitewe nuko araza kuba yitwaye. Ni umusore ufite statistique nziza ko bigaragara ko mu myaka 10 amaze kugera atsinda ibitego 10 byonyine. Nijyo guhanga amaso tukagenda tureba uko bimeze. Undi musore ngubwo ni uwitwa Yunusu, uyu nguyu nawe agomba kongera amasezerano, ndetse n'uwitwa Byinyo Jean Gilbert Kagege, uyu nguyu wagomba kugenda yongera amasezerano. Nawe ngabo bakomeje kuvugwa, ndetse witwa Clement nyuma yaho deal yanze, witwa Clement ngo ashobora kongerwa amasezerano nawe akazakina n'uyu mudefanseri. Ngiye kubwira ikipe ya APR Football Club yamaze kumvikana nawe ni umudefanseri w'umunyaburkina Faso. Reka nakeza kuri umudefanseri wakiniye ama ekipe agiye atandukanye, yakinye amakipe ari muri Burkina Faso mu buryo bugiye butandukanye. Umudefanseri wakiniye ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, uyu nguyu yitwa yakiniye ikipe y'u Burkina Faso nkuko nabikubwiye imikino ya kani ndetse n'indi mikino yose igiye itandukanye. N'uwo mudefanseri bagiye bagenda bitwara neza, ndetse n'umudefanseri ufite taye wana, umudefanseri ndamuwatuye. Dore reka mwereke hano kuri kamera murabona neza cyane. Ni umudefanseri ni ijigo, ni igikoko, n'uwo mudefanseri beza agomba kuza muri nyamukandagira APR nta gihindutse. Uyu nguyu ndamubatuye bibaya sana. Uyu nguyu abadefanseri reka mbabwize ukuri, ikintu bita abadefanseri bo mu Rwanda baraje birwaze. Uyu nguyu ni intwaro hatari, ni silaha hatari AK47. uyu nguyu araza kuba ameze nabi cyane. Ni umudefanseri witwa Hanabi Hadaru Sanye. Hanabi Hadaru Sanye, uyu nguyu ni umusore uvuga ko agomba kuza w'umunyaburkina Faso kuba yaza muri iyi axe centrale ya ekipe ya APR Football Club. Nibyo byitwaze kanza mbaha amafoto ye mugende mumureba neza cyane. Ni umusore ufite taye kweli ewana, ni umusore ubona ko yanyweye ishyushyu kabisa. Ni umwe mu basore ewana, niba muza bitwa batogo uko bangana, ni umusore ewana. Uyu nguyu araza gucima Nyarugenge. Nicyo kitezwe ko uyu musore aza kugenda yitwara neza. Ikindi kintu ngo ngenda ku musoza ndatekereza mbibabwiye ni ugutegereza tukazareba niba idiri kunda, ariko nawe ni equipe ya APR Football Club iteganya kugenda isohora bamwe mu bakinyi itagikeneye. Abo ni bande? Hari umwe mu basore bagubona ko bakifite urwego ruri hasi bitwa ba Ramazani, abangaba bagomba gusohoka muri equipe. Ni ikipe igomba gukora impinduka ikaburamfurusa, ndetse ni ikipe vuga ko ushobora gushaka umutoza utari tarebu, ushobora kugenda nawe umutoza utari tarebu nkuko nari mbikubwiye. Ubwo niyo gutegereza tukazagenda tureba iyi kipe ingabo z'igihugu kizagenda yitwara. Ni ikipe dukunda turi benshi, niyo gutegereza tukazagenda tureba. Ndumva rero nibyo ngibi byavugwaga, nabashimira neza cyane. Nibuke kura ko mwakanze subscribe n'usanga utari kanze, kandi nyamuneka tujye tukomeza kubana mu isi ya siporo. Ndumva rero ngewe natinza cyane, nabashimira cyane, nabashimira ubwitange mukomeze kugira, mukomeze mukande subscribe, ndetse mukomeze mucaninga ibiganiro, like na comment byanyu ni ingenzi cyane. Reka mbabwire ne mukomeze kugira ubuhagarike n'ubugingo, ndabakunda cyane. Hasta la vista. This is Nepo Sport News on Nepo TV official.